ilikuwa tamu tena zaidi msikilizaji na vuko banyora mbaliale na hobari ground ngo kwa county ya Kisii, Nyamira pamoja na ile ya Migori na vuko banyora kabisa elinde mukwane bagokonye ose bakeresimi right now inamba yabogere 011133 igere 0111133300 unanipata mbuyangu atebye na mbere burunge kabisa niwache kubabaisha na kubambanya hapa pana inambagere 0111133300 yani enoti AMO isato enoti gose nabuko bata star 789 star 89 hash ukubata star 789 star 89 hash alafu ugenda option number 4 na ile bwata mangana stockist ndio alafu ufuate sheria na masharti bonyale kwa kumanyia limit yao na kuregister utasaidika sana kurua sabangwana bakuru kwa avenues na mambo yote yanakuwa mazuri tena zaidi nikatoka nita kusuka bosinge chingabone hiyo nindo chegaiga okay kurukwa okay Rosma kurusema cheki unganya alia kurusema cheki unganya mogoruka kyo makonda ali mate kyo makondo gebebe kaini na kyo nganyo kabisa and by the way no mubagole mbarabara alia gatie county ya Nyamira na Kisii omatoko jandu ba Kisii na Nyamira baligerereti gabagosaba nekibiriti nga mwanya getali kumboli no Nyamira ali Nyamira county ila kubalika tena zaidi msikilizaji de kamera ngetatu na ya mensana ya mwabono mambia chisani cha Afrika ya mochangoro kwa MC Dudus Jumani nkaima kusikisi ya FM semoni ya gatatu rasmi na wanaga ni ngambo atashimibelesa tugandara manyanki ya korekanira wiki yike nyora sura semambiye ikiana bako nyoranga hali si nzuri timatinga kagasoka abalire by the way yaganchenge ya karore kanire wose hali bado ni tete hali ni baridi na buko manyi moja kwa moja 0706181822 na 07969 Simba ya geitire kwa nyagero unasemaje haya niambie ngoyo kokotera ali Simba ayangero tajete kayo no mongwana royo ilika binda wonjora gana bongi kwete njero ogwaka mangana kurwa kenenge yogando dingano ndira gudo yangu tura nyama ngasiki hapo moko nyaleta vini asante baba shukran pamoja right Kisii FM good morning aya Dudu wow wakire buya kabisa mbona kwatekereria makanda kwa wabira na Paris eraija aya Paris no maete Rose Makoli Rose Makoli no maete Rose Makoli na ramanyete buyamone kiemata mbore konya konyirira aga igabana mambia toiga imetukinyira baswagoje gedije na barere tukanyeta aseti abulia makanda gega zaine gotwa kai tigenyire kumuranje bine bisiko wasnyasai bia mono sana Paris Elijah shukran sana mama Kisii FM yey ayadu wow wakire se awapa jireke go kai ndoja yule wabogere bya mwabogere amwana nyasai no muya ndage tonku anele manya kapse jinza baso okay ni mwa mage ya masem go yando jana kameni dikuwa na be aje mali jana bwanje okay yama na hoto tukagera kama gazeti watu wakenga asante sana baba shukran sana tunachukua nyingine hapa Kisii FM hello ayadu wow wakire buya wakire bana wakire bunyando stima Justin Omari agotoka kai Justin Omari karibu sana mami to abokire buya no ndeke bago nonye manyunyu tu iko kidogo haina noma mradi kumepambazuka vizuri lakini ya mesiri mbuyere kende ngeyo tindai kukendeke ko asante mondo kora gatija kawe kubwendera sana arafu na otoka nyereta magazeti igabuya straight away magazeti na otoko genda ya maseye mobu no kubutore simie yigo basi tunaelekea magazetini kena ndo chega gaide kadamero ngeto 9 chiabutukira sense moya bono mambe chinza ne chi Afrika ya mocha
tukaendete gusuka busio asinchira ya vene bila wasiwasi wowote. Na straight away tupate kitambulisho tuingie magazetini. Iyi ninka y'umugusi CFM emerongo kenda na nye enutayemo the number one station. Enere station yulegene asokosemya gukomanya nabo igogo kubokya nabono tubangire gukomanya ayamurekeire na kwiwe cingurimono asama gazeti yiri tukuria rero ikinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka jinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Ngakichansi era no muya yabwaye no bwakale na kale mabera ya na mange setole obwanchani bwaye ate na bubwatu wagatire kogera toko ya ne mambi na inde mbuli nekerengo ya na kieko era yanjete sana ensi gwikakaru mwana yo mumoima ingonde kwense ora mwegenda tasira golende anyoro ubugimo bwakale na kale erenya sawo tachaye tionde bwana kibuno bune kwenyirira bono kiro muntu ayenyorire lingana lyaye na machale moyo amaisa yere netaya agi elita lyaye nelimo igakuru kwenye saa tigatigale ko banyasai kweli kabisa kwa heshima kubwa tu kuna jamaa anaitwa Ndocha akuruke kugia alia Ndocha kuruke kugia ante bingo kwani iko na kulire deni asante eliete na uliko devinde vinge sana nimanye elibwate etaburu dietense omolio yo meli ujietense ayo muzike ono ngwada madeni atali make agora na buanga asama sikanya manene tapita mogire ndio kura Shivling supermarket Kisi alright abontebia ngwa maiga mange sana nimesalimika umo bisanari na umirito kurukunga Joshua Omare anafanya kwa kampuni ya supply chemicals kuchasi sukuru lab nini ndio ante betingu kwanye maiga mange sana hakina amukwaniri Phyllis Bonaya kuruchinse mujirikia nyancho massive kule Runda na kwa Runda ya Kisii ni Runda ya Kisii hata tuko na soko mjinga ya Kisii angeta maiga mange sana agina yabwatira sincho ukorere tombe ruguru tumba igasobanya buti mwamba yes musibati na ruguru kunga Vanilla aliniambia nikusalimie sana nimesalimika pap madeni nimemaliza bwana sasa itabidi tuzame ndio moja nimbo atagaiga mheshimiwa Michael Moseti mheshimiwa Michael Moseti korwa kana ko mwere namba yanu mheshimiwa nayibwate namba yao are you sure igona gate yane tena mbe mheshimiwa kwa na kile takoleta ndi Buregedia lidari kutoka leo Mheshimiwa Michael Moseti by the way Mheshimiwa Michael Moseti no motekereri yo mukongu sana bwe nkayo mugusiki CFM anasikizanga kila asubuhi hata before aende assembly lazima tusikize kwanza kweli kabisa nasema shukrani sana yako represent abantu bali enable differently as a county assembly ya Kisii kwa sema chibe nalia wacha tuzame bwana moja kwa moja tuingie magazetini. Alright, abuna botambo bwa chumo terika boko ne gazeti ya Taifa Leo tariki lero nemero ngibiri na kianda chumutinyukane asumu wako yo 2026 ikiwa basi ni WCW ukipenda Women Crush Wednesday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa poko kwa nabuna botambe gazeti na The Daily Nation tariki ya mero ngibiri na kianda chumutinyukane mwaka 2026 litikuliko rukunga Jumatano gosi WCW yo Women Crush Wednesday why crush sigareti hiyo atakueleza vizuri Toto Magda yule atakueleza vizuri usio na wasiwasi kitaka hata sasa hivi atakuandikia SMS haraka upesi labda tungatuke hapa ukiendelea kusubiri SMS hamu na hamumu basi tupatie headline kwa hamu na
Hivi swali hiyo yeje kwa virusi hamna mamumu. Whatever. Hamna. Ali hamna muma. It is hamna Hamumu. hamumu. Shauku kubwa. Mukutada. Sigara amesema yuko rada. Mtoto sigareti. Naitwa sigareti mtoto Magda. Sema yuko rada. Headline yako tabanga state shocking admission on CBE. State shocking admission on CBE. Lakini ituko ndio magazeti ya nayo rasome headline ndete moyo. Iyo mbogo kake at least. Miaka tu akora magazeti ya. Ase to usabanya saa to agate kumenya koleta chi headline. Ningusana no yoke igusana yoga emechando. Mbora no gochi yarano. Ngieke. Wa. Tata bone serikali kayanchira nirengo monyogiro noro monena somo bulibo masomo kurukunga CBE. Ndio. Especially sama temu abera gokorwa uchi asaboro kiwa baiga bagosomanda CBE. Ndio. Ono muganora sepeji yakane my brother segazeti yega ya The Daily Nation. Na igu naende gutaka kubinyo roboti. Igoro y'abarimu ba junior secondary. In fact nonta getenyo bwatira niga ige Mabeka kiagera sobu amo kindly. kiagera abarimu ba tough time for schools as far no to yorore igagera kini nanya soma sama kana. Na kina kotebi. Aiga soma ganora sepeji yakane gogotebekana no nyema gega yomo principal secretary wa magana yechisemi. Ndio. Akoro ku Bitok somebody. Professor Julius Bitok. Wote wanya serikali ya bwato kile chibesa cha capitation ngo cyase chizukuru kitaraigorwa. Bone gage gotebekana gai ganga gake samazikani bado chisukuru nchire kitaranyora chibesa chune gukwanika. The same principal secretary last week na admitting indeed no serikali yego kego finance magana free education bado iko shida. Bono iga magana yejize mineke mbeke kia denta matemu ya Kenya National Examinations Council NEC nigo bono kego tebanga bado assessment tera kolekana kolengana bune bwenderete kujia saba aroki wabago somansi ya CBE. Megano yonsi yegera sepeji ya kana segazeti ya The Daily Nation my brother. Ase headline gazeti ya Taifa Leo ni vita vya ngome. Ni vita vya ngome. Aigando chibicha yomurai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto, ngaro murai weke magia ODM Dr. Oburu Oginga, Martha Karua murai weke magia PLB, Stephen Kalonzo Musyoka weke magia Wiper, Rigathi Gachagua DCP na Dr. Fred Matiang'i kurwa Jubilee. Yes. Wono gaiga engusana no gero asama ngana ya zoning. Yani nga kireke ama ogetagetenga ki azeji ngome chia yega kindly. Mutige babeke abarayi babo use candidates babo bali bakora ibirogo ao Yes. Libaga mugo kikubwato kegende kebefurigo ayo haitakuwa mzuri bone gendeke kialete engusana nene sana not only as a blood based government lakini nonyana as a united opposition ikegera bono igoko igwana na nega asi enkongunga imurwaniriri ki korukia makyogo chigotene na araria sanga byaseki bunango No maete ubuye bwebasia. Ebasia Neta kire yagigwa. Samazikani. Ebasia ilifati ndora le dizise tali ebasia. Especially mora abantu no yokubuka mapema. Ere igayashi. Abora atabaraneza no gumi. Musike igoro twakwaneta ega igoro tugatebanga onye gento kere serikali eraga nine kigambiro gituguteki na kiri ya Gachagua ndio aya gwe bintu bya yabe cleared ngomera no mobisa gete tawo ni alia kantenga bwana gamwere segento kiri paka na kera from a different angle ndaga kwa yes ekegero maite bono igegento gekogera Rigathi Gachagua ke muri yetaga yani abantu abange bakomajikorora komororanga na bata buri bu president at least achiko go bless you monto gete achiko boria abe buna musyo kingmaker neki ni amagana impeachment otherwise yabe cleared and bintu bi so it will be the happiness of president actually itinabata gete Gachagua be cleared kwani wewe
si hata vita vile vya panzi inakuwa ni neema ya kunguru. So ikatika shagwa cleared tata iko muganura sepeji ya kabira wino ora sepeji ya kabira gazeti ya Taifa Leo. Mu America ya munaro nyorete custody in surrogacy law yanke bunira abatagera libakianda getakune umusajo yo mu America gacha Kenya iga akanyoro musubati bakalikira nanse atoko banayo nyoro mwana ongo mwana ngende tukurane naye yes kibeze irenga bakalikira nanse mbali getense okay bono bakagenda bona keroya ikira kugenda mete bono wika igentekeza lakini atabetsa legal thing yes bona ikira se ngogera umungwana atete kwenda no mwana kikambirande kikaliyo mu America yakuboteka kolengana na majika Kenya iga umwana nabwata rights choko banangina mpaka 18 years up to around myaka gete lakini finally kile ndivyo byachiko na gukarangu na kulikireligwa finally nanyo nae tuga custody because again tumurikira nitenso manya they agreed, you know, an agreement penned down is binding as ekambiro, you know, is like totebe no bwate engombe for example. Yes, engombe ngiyaiga lakini yes, notagitana ata breed so musani yaja gotebi maite bwana ntagito munyagitari acha ngombe yinje ntagitonyo ayenyorere morigete idonye ni Frisian gose Jersey gose Ganzi na mambo kama hayo. So tutotole tu munyagitari aye kolera artificial insemination so that nche emori aye ogogongia yukamugure emori gutiga gogonga nchonge tukurane. So there is an agreement mokorosia. Yes, it's the same case. And again musungu yo ninganje tenjira ko de bintu byaye paka no ene kero mwana yanyora akaenda DNA akaende gia galera the father gato musungu no musungu ntori ko kora bindarudu totally assured brigadier omusungu tali mo Kenya ustai mo gusi omusungu no musungu akore bintege songo ne bintu byo musungu bire bienge na byo straightforward. Direct to the point. Yes, the menya giro menge onyo kuragira rakoje gwajire kanya ali sejo akore agajideka ikumisa na siva maja ya virasi vivere aja baje kumanyanga ngakikwale. Now let me ask you something very simple. Dio kwana koraba songo nejisimi chine neji smartphone jire complicated. They don't actually yego nyarwa bwati jimulika. Yes, in fact no na bora nyora bwati simira kiri asaka ibege ine wale tago nyora zijo, which makes me think sometimes and why just smartphone jibwate jira na Africa iga simye jaro seti kuchitos chito andali. I'm telling you, you are not able to think properly. Chizi vyejiwa jito karati kwa rogo toita yani ntoko tuwa morembe pi not even on morembe my brother. Have you wondered abantu bagocha boli to a serious debate bantu batete kunywecha bakwana mangana kiro montoso esimya imekiro montakirete basi njana kwa yes kiro monto boli abantu bane baikaraste message around lakini kiro monto esimya ere bagirete ina chisimye chiaitire yanto ko social life na nyo musoni no kontebinga esimete ne ya otokora yetika kare tora kore gikaro esimine ya aire chisimye jiriza is a people achi watu byamwa no kiboro wengo ingira buchi anyway epeja kata my brother mwanafunzi naro yo Kisi University obagawa ku nestima my nsa maili mbili nsa maili mbili numugano indo chendero banyuri geteke gasepeji gato asega zeti ya the Daily Nation asepeji kabiri gazeti ya Taifa Leo ne watu voting akibono no maite Katwa Kigen ni wakili tajika, ni wakili tajika na amekuwa wakili wa rais William Ruto. Na chiete go the first time I met him ne kerona chiete enyangi prosecutor ya Kisi Law Courts. Ndio. Baso metenere Kenya School of Law. Katwa Kigen ilikuwa came there. Very simple man. Teketaka jeans igane sports shoes ne t-shirt. Katwa Kigen. Onekera ngo we list ya bantu ngori organizing Katwa Kigen na I'm like Katwa Kigen no ni wakili mmoja. Ni ile wakili mmoja tu wakili mmoja bana. Ni jamaa black namna hii. Watu komugano yo. Katwa Kigen noyo mo bwabali batakire guchikuira libagali lia anaitwa Mohamed Ibrahim ulio sileto yo mo bwo bana chibi na sekambere kene na iga Kenya bono lakini mabuli naraso kira mange sana nga Katwa Kigen oberu mu wakili we president Dr. William Ruto
for many years in case ya choro buno yo mwa judge maeta alire chikura chigwa ku in case buno wachori bono bose kuiro rukabire asomo gwekano tawanje president actually totaraikira abuo injusi ya chore tukobo mona chibina yes aseke gamiro gyaki ya court of appeal yeah, something like that kiangalia hapa yeah court of appeal cause injusi ya chore tutaraira mtara kora remedy yenyisita na indaga apply bono kuchikobe judge as a Supreme Court of Kenya ndio abakenya babuli yo kumi sana because for sure I no moigereriwe president kwa kabeire mune wakili aye bono kwa bire judge na kiura beta bapashio kere ginagi ajire because probably a presidential petition na bera abekwa se Supreme Court of Kenya after chikura ndio maragata yezali yedikane ndike na kiura beto nahora irena igobogeka. That's what people are asking. Wadanga kiara irena igobogeka bono ngakigo yani amaburi abeira mange na machibu ayetara toka bia. Okay, bono ke tiaturigererie gente ke bona se risori ya siasa. Do you think it's by chance kato kigeni yako enyora se list ya bantu bako vetted kwa possible judges as Supreme Court of Kenya? Atero morovelio. Just the yada boy. Do you think it's by chance? No. You know, as a jazz here is getting a baby boy and a baby girl. That's why you get by chance. Angagato kige ni jorali by chance. Ingago jiga. Aye. Azatigeraho. Asepechi iyi ya kabiri ni bwato roboti bono ngaki. Umurobeli bono weke mbigia Teacher Service Commission gochikolika bali mu ba junior secondary igawara tire musana nene bali mu abo batabirongo kwa mabagochi bayo cyakira bogo mabono abako tebanga nabo rabe might school igoro jigole tu ndendero jine ku Monday ngade nabo bana kura kwa busa bali nabo bararumenga no mugomo ingade buna yaje masoma taracha but it's going to be a serious crisis because junior secondary schools bado njibwate menyogiro yabo. Now you can imagine with the teachers now on strike. Omaite in this country nabora nyorenga abana mbali ba junior secondary batale basomiko. Isaba joined. It is a high chance. Very very serious. Tiga kwa nero muganora sepeche katate gazeti ya Taifa Leo asibone kiombegia IEBC. Bona bakatanga igo naende kiali getie na mbende yaba akijikura bayia lituko liliyo moelio ilikuwa ni hawamu ya mngangane. Yes. So Kenya mbanje lituko liliyo moelio bakanyete sana. So IEBC na baya registered voters ya bange sana kolengana no igen tabantu bwento bamanyankilinga igen tukiaerete mass voter registration. Yes, you can go and register. Still na bako kenda se IEBC hata huduma center hata huduma yes oregister mwakichikura muntu takoteka kwasiekere no ne libono gotara koli bare ko genda bakebinyoro ime gukoligia inju check ya tokokonye bakamatanga you know ekiumbeki ya IEBC bono ya tukutera mangana abantu bale batali abakenya bali kibuko babaki chikura imese ya Kenya. Ngaiba eta bagaja ya Kenya, especially in the counties bordering neighboring countries. Igora lina moino na ese amaji. Agie Kenya yetu ina maneno sana. Konya wale mimi ubuyo kumuranje kera konya wale mimi ubuyo chikawati chika aye konya wale mimi ubuyo actually abale mingolera baraiga abale mimi bakaba especially ko basoko ngorwa North Rift igo bakote bangobono ubuyo bo serikali ya rutu bwale bwa 2500 igo bono baakire times 2 kera mboyo abantu okora babo golete na ende bakale ko baona libono elibu zaidi ya ngapi 1500 plus so numuganura sepeche kane gazeti ya Taifa Leo peche gatano gatatu ni gwata muganungana kigwa teba bunga ki zoning era ko munyogiro monene amagana yevyama bintu bikira binge sana gai ndo cheba bunge babunge gai gabatagete banyare ko benefit ndio kurwa se service kurukunga oncology under SHA up to 830,000 Kenyan shillings na ramba ikaransalia na Aden Duale nero mu waziri wa cheno ya Kenya
na bajutiri abalimu akero mwalimu asire na bagokonya up to 300,000 but abana babunge bono ababunge okwanira abana babunge okwanira gaiga MPs want so now it begs my question here ngaki ababunge barabo batahite kwenegotiate ibintu biko bakonya boka abanyene but amararimisha yagenda tukurkurasa abakenya bakagwaire igoro ya shaye ye tinara monto koreze ishi akini ase national ababunge abango bako represent ndase the common asha babalensa ngota kera be kubosyo n'ababunge gate no yonsa umutume taze bunge ona toko tebanga wanajali tumbo zao barabobe. Kuna mtangazaji mmoja aiwishi angekuwa hai. Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo na wema bwana. Huyo nimemtambua kabla utaje jina lake. Acha tulie tu. Acha tulie tu kabisa. Kile bono. Ile ya kana W. Nero hii. Nero hiyo kwa mbwa tabuango. Kwa mbwa tabuango sana. Ngombo misi ndio jana ramu. No nche kwa jana misi sana kigera. Mayate akero kuligera liboro ile buna cancer. Just imagine brigadier. Tekero kwa ni bintu bile bwato mangana oncology ne bintu binde. No gento kebwato bwa sana because cancer is a serious disease as we are speaking right yes now. Nababunge mbamanyete the status financial status cyaba Kenya wose cia constituents bari babachorete lakini barabuba manya gochora ngatiga bagende beshugulikerere ji family cyabo bahatiga abantu bacandegeta ekero bakashaye nyene kwamete zi epeji ya 23 ndibwato mugano gengana kibono abachorio bakibwense meria olkalo kwa hiyo nduzi monwa abana ande nabwate mwanse kigere robot rukora dura babunge ruwaro sa ruwaro sia kigera na kira chikobe litmus test yugo kumia sorogongororiro Mount Kenya especially as county Nyandarua acha tuone tungoje kigera bagatabanga lakini munando chikuru distance abantu bense meye kati abasi bijinda kigera iragiro nero abasi bijinda amteri iragiro nero ya nero muri girara nero te virenga nero namaje tonto yeri tari kujakara W umaire kolika in full iwono rojera gyanda bamumbise dinonyora ile mungora ko kufichi arasa timedo sonoma tu mungora ko Obama. I know him, is my good friend. Ige to Obama gakonye kera di pi ya kaya na ko morrendo kwada kintu ale kiya kukwale ro kwale ko te diga ga to kali jasamo ko kamo na kam tata agatambo ko boraro taje dikuliye likengumbuke nkiatiga to umaite problem to twara mna mwanya bantu nuko manyaga ndakunya zako ire nkara kigero customize on to venture into it na nyasai chinga kichane chingia sana yes perfect time this boy yokuruko Obama nyasai ga mweta gandaka at the right time aka make sense irrelevant ngakino mugaba dolego by that time aka make sense ujazo nabonya saho kuri bintu byaye hata airoge ndigereita ije gozo eta soso eta violi era barbagi mo songo yo wate barabotirwa ina orora sipechi akanega igwara seradia katikati nganjire ngende katikati gazeti yeje yanda sobwango ikiagera rero binga Wednesday kuna yale makala yanaitwa parenting ndio parenting aiga ngotebere bakubolinga ki at what age should parents stop bathing their children osibia bana miaka kiyo muibulia wenda atike kusibia umwana oye tinta bana na very interesting tinta bana na bwango ikiagera na bora umwana mate no takire kumutige kero kwa akera nende kwa mwigeiri so at what age around 10 years around 10 years umanyire kubwate kenyoli na bago etio mogongo goeta yes actually uchakira 10 years nabo mwana gotatirina ndo kwa monite kwa mbali kuna kumwegeria na bagwe sibibwe of course lakini nande gokonya kumwegeria asigikia magora yebuya esi o make sure nga at least inko monitor musubati nara uguliye bakonyi akonyi musubati waguliye bakonyi agatebaiga nabwo ato musani baberere mo for 1 year musaja
musacha oyo limo imbale musibati okiri kumutalira ndio musibati okiri musacha okumutalira aningi no musacha oyo njera akali gocha tatangase tingochale nyina ngochale ko rumu mumuro yerende ngwetare nzeme iyo karamu agira sibya modinjera ndi gocha akabasianyira no yoro bono tegerera kako ngondo murangwa chabiyazire kumaelie basietu akwada chabiyazire obuye chabiyazire okay ekerama elia akajora nyina akamanya ko timu zotio tibeka clear oyo ole imenero kumaelie basinga kyo yoko ngonta ingo ya nyumba bale alright oko tanga kitiga robajo iga etie basi ayoreka kiyo yendingo bono oko tebi musubati ungakaki munolega tene nazo bedroom ekenga nishie kumura ngurube mama oyo aye are you getting it of which the lady did that inagasoa nyombere takole tikende gyo staro chikende gyonzi akaru mwana we bakagamba kasoka kagenda bono musubati ubego twaro mujando olega ngiyakumbisa ngiyakumbisa ko masiki iko ngainkare na no obuli yo mungwano oyo yegesozo lelyo mungwano oyo matebiriga ndata getengo introduce mama sinchirenga bune yera asasi igonta getomo choko getinchira nerengo koleta na masikani because wanazo konyora so treat no muntu ndo nande wangu kuira mwaye tali ero goje nginje yaja so baji otebirenga gentekikira makoni bisina kyabwenda akole enteke gongero mbuyale ingombi yale no tuzaveka za dimia omwesiko tuzaveka za dimia kotole koma na jiro muntu bono tole ochire urura ta kotonyora atukwa njwe sike kama kebe eketako bangeba inkyo konkenga liko chimoino au shua kana ebinga ki oyiwa madorege no ginolege no of course amoro libaka jibija what's up lakini lende wao konkengani egani oyo mweres kandi iganta getenko introduce no mochoko tali injere ye bintu byokoleka na rundu nga unless you bwango bobe mo introduce otherwise gekoirege kage muzwade yajibe shukuri unless you bwango bobe so it is upon this gentleman go has the new process bobo muangake otherwise gekoirege ka igo kengari sometimes iko wata bojo gira manene monene sana tali bosai omonene sana muntu nakaboli when last did your spouse post you in status kai sinye jitwa kwa twale to je mutie ya sema idoko no ndo oli turado buli na comment kia gire dokia ya post ti comment ti gagera ngora tike to weka status bi ora sa kwa ni story no wewe hapo bore ge tike mo ta ya status tike mo ati ande gokora akidi vijana na dere cha kole tu watu wanaweza kujalika sana hadi jizi viji tutamenya tu soso gwate wake cha tu jitokole jibora aye actually asaba tukale musimake ega asine nkongu sare kujikoba ega asine nkongu ogwate betega umunyagitari naro batebe ogwate betega onyuma omuntu utarigo chekisi miyo ndase bantu bamenye tamo no makoko na ndebia umunyagitari naro ikukwana ngento getege engasiti ya Wednesday kongok sana abotebanga ki why bare feet are better than cute shoes when baby is learning to walk kiro mwana ako yegera gutara ndio tiamo bekire bikoroto no kate kurweke gusiba no nchwe gusire tradition umwana no nyino gutari gumambiri mime gutari gabete bikoroto kati amagano na limi no mwana ekero mwana buli agotemba gutacha maguru ko yamaguru so kolengana no sansi oyo abantu mbanje to of course gobekera bane bikoro to mwana ne tata jase nini ngana ende kwaza ngana liata umie kurunze the scientist saying and saying umwana ekera sense sinchiro kurunze
gokogera none nchero mwana gutara ni walking style yaye umaito no balance umaito no chingiriri mbele bako magora exactly ulibose kero mwana gutacha ya kuburusia yes otherwise time na bako nyaru mwana goja gutacha ekero kaoja kurusia ko tata chenze arasa kugwa onya na wakora aba gutengeje magora akoengeja yes akoengeja ari munyanga nyangu ngake mwana ngakia mauga yatara akonga nini what is kumbe nsa alia esenja tanya gutacha nsa exactly lakini tu ataje tense proper pakense bwana taba kukuba ngikoro tutubwadi yeah ora monyongo mujanga ngero bakesetegerere ai tata mami nyoka ya bandreji sports juba kamnyokira naro zo utacha alalia mupira na roto ko ngwari gotaje tense kabisa actually yo bikoro dorasa kumia bosa sana bimbi uko buna birago bune no bwate kende ruti tima dio senkwa rumo kano yo okwa binzaro aso Binzaro nkibono kia wetu Makezi na jaga partner ya yo kare ku Shalini Temba Anindo wana bakale ko tebanga kimibere yale gutindu kurweta here tikoro jinsemo jiri chero nani ili nani liyashaka ola actually bachakire gutumeke system ne ya ICC mutaka kubuga TV nebi sibi nebigenderete bono kurwa chinsemo chiri chia Likoni ubuiti bwa basubati go bwa ebisa byo buiti bwa basubati go bigenderete comment kana sijui kulikoni Trump igatebire nga embinu ya Iran gose igatebire nga tatageti embinu ya Iran yugo chigokora esegi so sijui asema ngane geserugi chigosoli nabagosolia ubutukubwa rero asegeserugirige kurukonga Riyadh Air Metropolitano timu ya Arsenal igoera yeleni timu ya Atletico Madrid kora chobo bira PSG da Bayern Munchen tinje tiko nyogocha PSG go yaikole de Bayern Munchen chiko lisana senye PSG nera se kwenda hiyo nera se a contest hiyo ya English ya UEFA Champions League yo wada ko bayega gi no nero inwor mura jore janga ugi ko balia ne qualified PSG rero PSG go rero asiye kabwate timu engawa se chisemi kai alivo PSG njere de semi-final na Bayern ekabuga Bayern jire knockout timu jire knockout jire so Arsenal eko Atletico inaingia finali na PSG kishinda yenye watacheza nayo bono itaingia finali PSG na Arsenal ekero mupiro yoko kosoli kwa mate tobauti ne linga bono mate PSG ngoru France ngoru mipira na jitanga nyoranga ni wate ligi wani korwa style chiabo ligi wani ya France lakini PSG ne manyire sana so kwa kumupira mokongwe finali lakini botambe chitimu china na jiuje chiatagandurwa ne chikamba kibadane ne chinkongu sana ya kola ti Barcelona ngenteke sana monya kwe yaga ese ukora kuwekera tema gaki ndio to ala qualify dio monguru abakonye asante yare Premier League gesuna ine ndoligo ba naro je bakora waka chisabu ngaki kala Matrix Matrix aje bachakire kukulika dinga no Manchester United mora yesiereria chi assist cha Bruno Fernandes abora ya nani chiko yarete so asiresi yesabu sako genda buya ikera bono Manchester bege kubwaji chige mujitigalete beji timu na Manchester Manchester City na Arsenal wanyo no kokongo ntukuoka igete ani Manchester yaso ile ali mesa ndire ligi kera bikombe bine binge bwati Arsenal wanyo ale kemu kumranje toka na sidondo tunaenda wapi dondo tunaingia Lang'ata Nairobi ndio president Aroje yagera ngatalia Montaka makudeju bagwaro chito gelitata ngiye Kenya kibono baba dada Aroje gekoro tukikururukirwa migori bono yali migori gekoro tukikairuruka igoro dada adi president ngomere macho nero baluni gateka ase president yalenge Mandela ase yalenga alia ngaro abantu bakotabana sana igoro bono Lang'ata abu ase president yalenge kiburo montata karudeju baya macho dada uja ase president echuba Kenya berusi moyo sana tinta tiko comment mono tuingie Lang'ata Nairobi musubati yomo igari Maiko asabana babaita bakenya bakogenda kwirigeria endobogi magosengo bararo sengo chinchibole ntubwate nsi ya Saudia tukatwara Qatar tukatwara Bahrain Middle East kwa jumla abana banyaruka baita banga bagusimba rono nyina bamura lakini oyingo kwanera bono no munyaruka oreye moye chinse chitogokwana orabeliro asegeka na chisimi cyuna tuwa kiteba nchibwa tamanga naye na bera gokonye gosegukore
Omuise kuyo karaso mutandao yo Facebook agachaka umerana no mumuragete aso mutandao so agachaka go chat buna necheche tu kumanyana nambie unaitwa nani na uko fiti unameremeta metu mtu safi asante wewe watokea wapi? Mimi niko Kenya. Ana huko pande gala? Mimi niko hapa Gulf tu. Nimetulia, chapa kazi tu. Umekuwa pale miaka mingapi? Miaka kama 2 hivi. Na contract yako miaka mingapi? Miaka 4. Okay. Sawa. Akana gukwana bakarosyo bosani. Buna bagona gukwana kira lituko obosani ngona kunywera bure. Umongwano ebono agaikase bona kunya akorigie mbinu gete ngaini kimtindo na kiutaratibu agachaka kurutago osigake kugo sarabesa nke Uraso mnyaruko. Unajua mimi my dear sina fikra zingine. Mimi nakuona wewe na amini usiamini huu ni mtandao, lakini mimi nimefanya uamuzi. Nishaamua mimi na sihitaji lolote. Mbana corona physically. They have never seen each other physically. Nakupenda mimi sana. Bana. Mwisikulia kama tempted agatumanke. Ziliye baadhi na at the same time. Kiato kumanya. Itomiri huyo. Tu kumanya. Jaza zingine wanasema soko ni chafu lakini si kila kitu kichafu So akara binyinke kwanza akamanyanalia malieto official. Kumbe namba ne ngao aire yo gutuma. Musacho yo gamutumerete namba ingi. Yo gutuma ime. Tali yae malieta tali yae. Ndio hiyo sasa. Bwana karamu tumeranke na ndo musacho ndaka chaka mupima ndaka matebi babe. Liachakire uti. Lili aso ile hivi. Kuna shida nimepata hapa emergency. Unajua mtu mwenye anaweza niokolea ni wewe. Aki walai. Hii shida naona ni emergency kabisa. Babe, unahitaji ngapi? Vile utaamua lakini ningepata 10. Naona ni kama ningeongeza ingine kidogo ni solve hii shida. Babe usijali. Acha nikutumie 15. Si umesema mimi ni wako? Sasa mimi na wewe kitu kimoja. Mbavu zikakutana. Haya. Akamutumira 15. Mubate kiraka jikunkorera after this don't know. Ekiano cha zero jigojia. Ringale jige. Wage. Kamera pazo lingoje kiraka jiku. Wage. Babe unajua sasa usinishangae. Basi unajua kuna vile sistangu ni msiki vibaya. Rualete akiwala saa hii Muzvati umentatanya gitari. na vile tujaona vile iko na haja register kwanza. Akiwala inahitaji pesa. Nilipokuwa naongea na daktari specialist, imagine aliniambia tunahitaji 250,000 Kenyan shillings. si za Tanzania. Yaani si pesa za Tanzania wala Uganda, ni pesa za Kenya bwana. Lakini babe nikiangalia mbele na nyuma, yaani kabisa nikiuza mpaka miti naona naweza pata 1,100. Lakini kwa sababu wewe unaenda kuwa mmoja wa familia, mchango wako nitashukuru. Maite kwa nyurabe lilo na chiwade. 165,000 pap confirmed. Pesa imeingia kwa M-Pesa bwana. Received. Na ikiingia inabadilishwa haraka inatolewa. PQ46 confirmed. Bas 165,000. Jamaa kaweka. Uzuri ule jamaa alikuwa anaziweka zile hela. Alikuwa anazitunza mahali. Omungwano yakasaba chibese chingorangora akachaka nyoro ikiri 955,000 Kenyan shillings. Kuraso musubati ule. Musubati ule kulikira liki kanje kiaye ngakichiaswe beka gojia ilanileze sana. Lakini aenda akaendelea kumusaba. Na aenda utakweti moyo. Na aenda akatuma anawekeza. Timaidi seka beta addicted. Aso kujituma gocha. Wanataka finally musubati ule achakoria laisinga account ya worth almost 2 million shillings
yairanire bakeka bwate 1150. Oh my goodness. Akiye musacho yo nonyo karoyo ne ngaigo saka ngakimono ngaigo sinko cha guchakira ngakibona kuigunga ukubwatanie bicara bya magoro taro bwatani pipi ono mayete ngete cover tigaji kumwakira one day. The mobile subscriber that you have dialed tagutuka aseboro tari gutuka lekera igure akinto kumanye otemire wake simi yindu yana okongontire simi yo ochire kogenda mutandao ulio Facebook asaba omeranite oetananire tana konyora mungwano yipi igacha Kenya asusete tamaiti asara umire mungwano yo marieta motebeti taliaro enambare gutumika taliero asa motebeti sobo tiri kumanyekana gusinde tuko bana kororoka nubuzia banya kororana oyire pimorara oyire miungwa ono mama musubati onyantegerera because ntu akwanete gente kalimo tukatebanga especially abasubati bamenyete chinse chi isiko chia maiko ndio chi Saudi chi nini Middle East countries tukatebanga number 1 inyora egento gikoire tonkereki tubase gukieba tubasa kwebesa budget ni team yo korwa Kenya okuiro kora okwaregeza tubase kwebesa budget ya kuira zezeye na tukuimega nemenge iga kurwo oro kolega asiri ndonyo legend egento kia kurusetia obotaka buli bwa kurusetia Kenya ukakuira zezeye kolega asi tubweba. And number 2 tia komera na nilikara singalindo tamanyeti online neso mutandao maita afadhali umuntu umanye tu maita bakasoba maita kaningira na bongo enda bakamwabo ni manye taba ni maita sago toka ngai atusemi watu wasitume pesa na in fact abantu konya abantu bale Kenya gawe chumi si poa kweli kabisa lakini muomera de no muntu mutandao mumanya ini aki yes i relationship wene ya online iga tinda atebanga mbonsi lakini a greater percentage ande chibese kokoro kwansi kuna kutuma mapema you are facilitating your muntu yo committee girlfriend yae elianjete ne credit gaga wagerwa yes na komorosie tukia yes aroka novia ne busenga weti bosi kero cha kutangaza ngabono nkwira ndura iga aje kuiguru airport ta goja lia kulimia simi tukeli. I'm telling you muziko matenki abaire sai as we are speaking baire ambassador ngongusane ko semie bantu especially bale Michael tigarandi mubaze ko gituma ko branche aso muntu ko ene kyango gutumira chibese ne bangenya actually yes that's one of the biggest lessons I've come to learn my brother. Tufunge kazi invest in something you are sure of otherwise ko yiyole goboro murandi naye chocha kuli kurandi motivational speaker ago join kachi quote jinko mu status ago join yole gazeti ya Taifa Leo webajia ya muna yada manga sinchira yo wikirano gazeti ya The Daily Nation ne wata mangili tukulia romo chumote kadari WCW ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero